Amerika yongeye gusaba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 guhagarika imirwano igitaraganya. Umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye na Afurika Masad Boulos yongeye gusaba ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 guhagarika imirwano igitaraganya kubera ko ikomeje kugenderwamo benshi. Nyamara kandi ibi byose ari kubikora mu bigendanye no gukomeza gushyigikira ibiganiro bya Doha biri kubera Doha muri Qatar, byose bihagarariwe na leta ya Qatar. Mu yandi makuru ari kuvugwa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umusirikare wafungiye gusomana yambaye impuzankano yakoze ubukwe. Mu gihugu cya Kenya abaturage basabwe kutavogera ubusugire bw'ibindi bihugu. Mu yandi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, mbahaye ikaze muri kano kanya. Yitwa Gira Ubuzima TV Special. Kanda subscribe niba utari wayikora kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye na Afurika Masad Boulos yasabye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC/M23 guhagarika imirwano. Muri Mata muri 2025 leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC/M23 byagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano bifashijwemo na leta ya Qatar kugira ngo ibiganiro by'amahoro bibe biri mu mwuka mwiza, ariko imirwano yarakomeje mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ariko cyane cyane mu bice biri kugenzurwa na M23. Ku itariki ya 14 Ukwakira impande zombi zemeranyije gushyiraho urwego ruhuriyeho rugenzura ibyubahirizwa ry'agahenge. Byari byitezwe ko impinduka zishobora kugaragara, ariko nabwo imirwano yarakomeje ikomeza kugenda ikaza umurego. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa General Major Sylvain Ekenge Bosoma aherutse kubazwa impamvu abasirikare b'igihugu cye bamaze iminsi bagaba ibitero bikomeye cyane mu bice bigenzurwa na AFC/M23, asubiza ko baba bihorera cyane kuko ngo iri huriro naryo ribarasaho cyane. General Major Ekenge Bosoma yagize ati, ntidukorera mu nsengero, ni mu rusengero bavuga ngo niba ukubiswe ku musaye w'ibumoso utange n'uw'iburyo nabo bawukubite. Ntidushobora guhora turebera abadutera n'abadushotora ntacyo dukora. Bavuga ko twabarashe ariko nibo badushotoye cyane. Masad Boulos yatangaje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC/M23 byateye intambwe zitanga icyizere binyuze mu biganiro bya Doha, kuko ngo byombi byagaragaje ko bishaka ko uburasirazuba bw'iki gihugu bugira amahoro n'umutekano. Ati ariko kurenga ku gahenge guheruka hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 gushobora gusubiza inyuma izi ntambwe zatewe. Byose bigomba kubahiriza ibyo byiyemeje Doha, birimo no kubahiriza agahenge, bigakorana byuzuye n'urwego rugenzura iyubahirizwa ry'agahenge mu kubaka icyizere ndetse no kugabanya ubushyamirane. Boulos yamenyesheje leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC/M23 ko byaramuka bikomeje gusigasira intambwe yatewe hari amahirwe ko akarere kabona amahoro arambye ndetse n'iterambere. Gusa nubwo bimeze gutya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zivanga mu bibazo bya Afurika hagamijwe kureba uko hirya no hino ku isi amahoro ashobora kongera kugaruka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zishaka uburyo zigarura amahoro hirya no hino ku isi. Ngira ngo murabyibuka ubwo n'ubundi bageragezaga kugarura amahoro hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine, gusa byose bikaba by'ubusa. Murabyibuka hagati ya Israel ndetse n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zikomeje kugenda zivanga muri ibyo ngibyo. Iki kibazo rero cya Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri kugenda bishaka uburyo u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 bishobora kwiyunga, byose bigamije n'ubundi kurebera hamwe n'ubundi uko impande zombi zishobora kuba zafatanya mu bigendanye n'ubukungu ndetse n'iterambere ry'akarere muri rusange. Mu yandi makuru, umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Adjudant Sarah Ebabi yakoze ubukwe nyuma y'iminsi avuye muri kasho aho yari afunzwe azira gusomana yambaye impuzankano. Ebabi yatawe muri yombi ku itariki ya 24 Ukwakira muri 2025 nyuma y'aho amafoto n'amashusho ye n'umukunzi we bikwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri TikTok. Yashinjwaga guhabrabika igisirikare ndetse no kurenga ku mabwiriza y'abamuyobora yifashishije ayo mafoto ndetse n'amashusho ya Save the Date ateguza ubukwe bwe. Ku itariki ya 29 Ukwakira urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije iki cyaha rumukatira igifungo cy'umwaka gisubitse. Uyu munsi yahise arekurwa asubira kwitegura ubukwe bwe bwari butegerejwe. Ebabi n'umukunzi we bakoze ubukwe, gusa kuri iyi nshuro uyu musirikare yari yambaye imyambaro y'igisirikare yagenewe ibirori n'ubundi muri rusange. Amashusho y'ubukwe bwa Ebabi yongeye kuvugisha abakoresha imbuga nkoranyambaga kuko we n'umukunzi we ngo bagaragaye basomana byimbitse bigatinda. Bamwe batangiye gutebya bavuga ko Ebabi yabikoze yishongora ku rwego rwari rwamutaye muri yombi n'ubundi rumuziza gusomana n'umukunzi we yambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'abaturage baba hanze y'igihugu muri Kenya yitwa Musalia Mudavadi yamaganye cyane ibikorwa by'abaturage bashatse kujya muri Tanzania kwigaragambya basabwa kubaha ubusugire bw'ibindi bihugu. Imyigaragambyo yabaye muri Tanzania kuva ku wa 29 Ukwakira muri 2025 mu matora y'umukuru w'igihugu, abiganjemo urubyiruko ntibishimira cyane imigendekere y'amatora yabaye ku itariki ya 29 Ukwakira muri uyu mwaka wa 2025. Ku wa 30 Ukwakira ibikorwa by'urugomo byageze hafi y'umupaka wa Kenya. Bamwe mu rubyiruko bashaka kwambuka ngo bajye muri Tanzania kwifatanya na bagenzi babo mu kwigaragambya. Mudavadi yavuze ko hari uburenganzira abanyakenya bafite, ariko ko kujya kubukoresha bariza mu bindi bihugu bishobora kubyara ibibazo bikomeye cyane. Ati mwubaha amateka y'ibindi bihugu, mushobora kuba mutabyishimiye ariko muyubahe. Kenya yateye intambwe ikomeye cyane muri demokarasi ndetse no mu itegeko nshinga, ishyira imbere uburenganzira n'ubwisanzure. Itegeko riteganya uburenganzira rirakomeye, ariko ntimutekereze ko n'abandi bari kuri urwo rwego. Ibindi bihugu biri ku nzego zitandukanye muri uru rugendo. Mudavadi yasabye urubyiruko rwa Kenya kwitwararika bakareka kujya mu myigaragambyo mu bindi bihugu. Mu gihe imyigaragambyo yari ikaze hafi y'umupaka wa Namanga ndetse na Sirara, polisi ya Kenya yagaragaye ikumira abaturage ibabuza kwambuka ngo bajye kwigaragambya muri Tanzania, ariko bagasaba nibura iminota 5 yo kujya kwifatanya n'abanyatanzania. Yasabye kwitondera uburyo bakoresha imbuga nkoranyambaga zabo, kuko ngo ibihugu bimwe bibanza kureba ibyo usaba visa azishyiraho bikayimuha cyangwa se bikayimwima muri rusange. Mu yandi makuru, igisirikare cya Guinea Bissau cyafunze abasirikare bakuru bashinjwa gushaka gukura Perezida Umaru Sisoko Embalo ku butegetsi mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu yegereje. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Guinea, General Mamadou Touré Kuruma, ku wa 31 Ukwakira muri 2025 yatangaje ko abafunzwe barimo umuyobozi mukuru w'ishuri rya gisirikare Brigadier General Dahaba Nuarina Domingos Nkahe ndetse n'uwitwa Mario Midana. General Kuruma yasobanuriye abanyamakuru ko abofisiye n'abandi atavuze amazina ngo bafatiwe mu ngo zabo mu murwa mukuru Bissau ku itariki ya 30 Ukwakira muri 2025. Yagize ati iri ni igerageza rishya ryo gukuraho inzego zemewe n'itegeko nshinga mu gihe ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'inteko ishinga amategeko azaba ku itariki ya 23 Ugushyingo byegereje. Ibikorwa byo kwiyamamaza muri Guinea Bissau biratangira kuri uyu munsi. Perezida Umaru Sisoko Embalo uyobora iki gihugu kuva kuri 2020 ahabwa amahirwe yo gutsinda, kuko abashoboraga kuzahatana nawe bikomeye batemerewe kwiyamamaza. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance yatangaje ko yifuza ko umugore we Usha Vance wavukiye mu muryango w'abahindu bakomoka mu Buhinde azagera igihe akemera kuba umukristo. Ibi ngibi yabivugiye mu kiganiro cya Turning Point USA cyabereye muri kaminuza ya Mississippi. J.D. Vance uri mu bakandida bakomeye cyane bashobora guhatanira umwanya wa perezida muri matora ya 2028 yasobanuye ko we n'umugore we bombi batizeraga Imana igihe bahuraga, ariko nyuma yo gushakana we yahisemo kuba umugatolike maze abatizwa muri 2019. Yagize ati mbese nifuza ko umugore wanjye yageraho agaterwa ishema n'ibyo nasanze mu itorero. Yego rwose ndabyifuza, kuko nemera ubutumwa bwiza bwa Gikristo kandi nifuza ko rimwe azabubona nk'uko mbubona. Yongeyeho ati ariko niba atabikora, Imana yavuze ko buri wese afite ubwigenge bwo guhitamo kandi ibyo ntabwo bintera ikibazo na gitoya. Vance yavuze kandi ko we n'umugore we ngo bemeranyije ko abana babo 3 bazakurira mu idini rya Gikristo ndetse abakuru 2 biga mu ishuri rya Gikristo. Usha Vance mu kiganiro yatanze muri Kamena mu 2025 yavuze ko adateganya guhinduka umugatolika kandi ko umuco ndetse n'imigenzo y'abahindu bikomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu buzima bw'abana babo. Ati ntabwo nteganya guhinduka cyangwa se kuba umugatolika. Abana bacu bafite uburyo bwinshi bwo kumenya umuco w'abahindu binyuze mu bitabo, mu byo tubereka ndetse no mu rugendo ruheruka rwo gusura Ubuhinde. Amagambo ya J.D. Vance yatumye bamwe bamunenga ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko yatesheje agaciro imyemerere y'umugore we. Mu gisubizo Vance yanditse kuri X ati umugore wanjye ni umugisha ukomeye cyane mfite mu buzima. Nifuza ko rimwe azabona ibintu nk'uko mbibona, ariko uko byagenda kose nzakomeza kumukunda, kumushyigikira ndetse no kumuganiriza ku by'ukwemera n'ubuzima
kuko ari umugore wanjye nyine. Abasesenguzi bavuga ko uburyo Vance yakoresha mu guhuza politike n'iyobokamana butera impaka, cyane cyane nyuma yo gukoresha inyigisho za gikristo mu gusobanura impamvu yemeza ko imigambi yo kugabanya abinjira muri Amerika ikwiriye gushyigikirwa, ibintu byanenzwe cyane n'abayobozi bakuru b'idini Gatolika barimo na Papa Leo wa 14 wasimbuye Papa Francis. Minisitiri w'intebe wa Canada Mark Carney yatangaje ko yasabye imbabazi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kubera amashusho ya Ronald Reagan yakoreshejwe banenga imisoro ihanitse Amerika yashyizeho. Mu minsi mike ishize muri Canada hakozwe amashusho yo kwamamaza hakoreshejwe n'amashusho ya Ronald Reagan wayoboye Amerika mu mbwirwaruhame yavuze mu 1947 yanenga cyane imisoro ihanitse mu bucuruzi. Trump yakibona amashusho ya Ronald Reagan yakoreshejwe yavuze ko nta burenganzira babisabiye, ahita ahagarika ibiganiro byo kuzahura ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Carney yavuze ko aya mashusho yamamaza yakozwe cyane na guverinoma ya Ontario yababaje cyane Donald Trump. Yavuze ko iyo aza kuba yarebye ayo mashusho atari gutuma asohoka, ndetse ahita yemeza ko yasabye imbabazi Trump kugira ngo ibiganiro ku kugabanya imisoro bisubukurwe. Kuwa gatanu Trump yavuze ko Carney yagiye kumusaba imbabazi ndetse byari byiza ariko bitatumye ibiganiro bisubukurwa. Mukomeze kugubwa neza kandi mugire ibihe byiza. Nitwa Tuyiringire Ahmed, kandi subscribe niba utari wayikanda kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana mu biganiro ndetse n'amakuru menshi cyane tugenda tubategurira umwanya ku wundi.